aho bali baingi hararumu Kyagulanyi hararumu Mabirizi Mugisha Gregory wa aunt muntu Nandala Mafabi FDC Munyagwa Baraka Common Man's Party webale nyo CMP bali basajja bayingi kandi kyalekera ha record irulio notorora Joseph Mabirizi kaliyo wa CP ngo murundi guno hala hatari mu kyara wena omukarura kwa katwarge kaliyo na Frank Burira ubwo kanabura limba yatwale ekifoche Burira kanabura netwaka chweke bindi atakeyo mbera yebyetambura so bona bali mukaruru akaine 0.4 something percent naho niwe naho niwe akasinga Munyagwana Mabirizi akariona na Robert Kasvante na bintu kakabya so mwebale okuranga umuketaba umunzonge yo kuranga akaruru katerwa kanenyo mwalo kabanya Uganda bitekerezo byanyu nebirote mwalimu bayinire kakwa balo baherize akande obukuru rundi akaruru ako kakwa mwalimu soboyiro kasinga kandi kiro nike kyanyenkya inywena musobolo kwa mwe gaita ahihanga abokuba abangereza bagira urufumo nguyo bora utasoko basinga begaiteho so nyenkya twegaiteho itwena nkihanga ko bigendero byetu bya nebesana bigendero byetu byona byari kutora Uganda mu maiso twegaite kire kya nyenkya kandi utantu jaguza omukaira nuko kam nsonge ya makoro dakika 12 abakungu bongira batwoleka ngukiro ken obutumwa bwo mukuru wihanga namuno mu kichoke kya Kampala ni hanga liyona no burukujja kubane barabebwa ukuraba mbuherezo bwa za drones umumwanya no burukujja kubane barabwa mutumwa bwo mukuru wihanga kandi obukwatana hakiro ekyanyenkya iyo nato horereza runda nato rora bongiro kwa mutero w'abanya-Uganda aba mu musoboro ku butungo kuraba ama TV akande nainyo barabali mu kichoke kya Kampala inyuma y'uwo mugeso gukuranga ubutumwa buno mujya kuba na buri kemu drones zo ni muzuru mwanya nizibahereza ubutumwa okumare dakike ziri kwingana 19 nabo tusemere kwa no likiro kwa no lensonge gyo ubutumwa kuri mwihanga mujya kwa no burabaho obutuliyo mu mahisa nyungu agekero kikuru ekyanyenkya abakugu bamaze kwa mategeko ubutumwa buno bakwatanize bitongole ebiyo kwerinda akande nambero mu Uganda rana burora areka kwera likira kandi asobole kubana hundo kutu ahulirize umukuru wihange cyaraba nagamba tugakuretiye akande sobole kwa nogehulira namuno hansonga yo kutekaniza ubutumwa bubumu oburaba nabugenda runde bwebo Uganda kuraba mu mwanya kiroken ngeje mu kumikola gikulemedemo kulaiza ko mukulemizi gwa kupinda bana Uganda bakusoka kwirabira kubiriro liro wakulu mu banga mu bitundu bya Kampala byenjawulo okusira kusaba kozi wa NRM Rosemary Nansubuga seninde ebiryo bitumidwa spectacular drone and fireworks bigina kubera ko no bako president Museveni ngabira kiri bana Uganda ko bitukidwa government ya NRM drones oba mbite bizungirize ebyo ebigenda okwebongera mu bire okusobola okula gains oba ebyo byetutuuseeko nga government ya NRM ikulembera president Yoweri Kaguta Museveni erubaka wa president wakumali dakiika minanya ekyo tutegeddeko nti drone tezisobola kubeera mu bbanga kumala bbanga lisukka dakiika 14 yensonga lwaki show yaffe egenda kumala obudde obwo obutono seninda ategezeza nti ebiriro bino byakusimbula ku hoteli ya Proteus Kaze nagule era bana Uganda abwangalira mu Kampala batasuka kilomita 5 ebagenda okubira bana bande ku ntimi za TV bajja kubanga basobola okulaba mu bbanga mu bire nga balaba ebifaananyi bino n'olwekyo tugenda kubasaba nti abaana batebasobodde kufuna mukisa guno ogw'okulabako basobola okulabira ku TV kubanga tusubira nti emikutu egyenjawulo gijja kubagiraga ebintu bino ayongedde okuba ku nkoko iwe kololo mubonje ku lwokubiri nga President Museveni alayira
bannanga b'emikwano mbakunga mwenna mujje mu bungi ekkololo ng'ennaku z'omwezi 12 ku Lwokubiri kubanga lwe tugenda okubeera n'okulayira kwa pulezidenti ate era n'okujaguza obuwanguzi buno. Enteekateeka eno omiddwa mu mutwe aba Pyrotechnics Limited ne ofiisi y'omukulumizi gw'eggwanga era bakutane ku saa 2 ez'ekiro enkya. Olunaku olw'enkya ku Mande lwe tugenda okulaba ebifaananyi bino ebigenda okubeera mu bire n'olwekyo mu bire tujja kubeera ng'abalaba TV. Akulira Pyrotechnics Jeshirishuna ka gavumenti bakolagana n'ebitongole by'okwerinda okulaba nga enteekateeka eno eggwa mirembe. We have collaborated. We have been in communication and collaboration with all the security forces and the necessary security devices to enable us to do this show. Everybody will be seeing for themselves in the sky. Mungere muri chikula NRM musibira uteekateeka nakawa ICT hub abagenya bagenda okwetaba mu kulayira gye bagenda okufunira ebisaanyizo ebibakkiriza okuyingira ekkololo. Omuwanika wa NRM Babula Nekisa ategeeza nti bagenda okusinziira okwaniza n'okugabira abakiise ebyetaagisa byonna. Abagenyi baffe betuyise okuva mu districts zonna okwetoolola Uganda yonna. Abakulembeze bano batandika kutuuka olunaku lwankya era nga batuukira wano e Nakawa we tuli. Tujja kuba tuba creditinga okubafulira bye bagenda okwambala n'ebyo bye basitula okubasoboseza okutuula obulungi ekkololo. Yakulira ebyensimbi n'entambuza z'emirimu Hajati Madina Nahamu alambise gwe Munnayuganda teweetaaga bbaluwa ekuyita kuyingira kkololo. The general public also has a space that will be able to accommodate them. So everybody is welcome to Kololo. Ne ssente w'abasente ba NRM Azulita Ibrahim Nakabona abasinganya okutema empenda bwe bagenda okutambula mu kubugiriza pulezidenti ng'alayizibwa ku Lwokubiri. Tugende mu bungi ekkololo tulage bannayuganda nti akalulu ky'amazima baakatuwa. Nakabona aliko okulungamya kwakuzi kye bali okuganyula mu bukulembeze bwaffe bwa pulojekiti na gavumenti gyerese tukole ki tugyenyigiremu ng'abakulembeze ogeza nga PDM emyoga n'ebirala biki bingi ebigenda okujja. Bwe kutukubadde ne kuweni twine omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutale okuva mu State House ng'asinga abakulira abasuubuzi mu butale obunyera okusa n'abakulira takisi mu Kampala n'abakungu okuyiwa ekkololo ku Lwokubiri nga pulezidenti alayizibwa. Ogambe nti nga bwe nakulonda kangende nziremu nkwanirize ate nziremu witnessinge nti ddala n'osayinize gwe pulezidenti wa Uganda emyaka emeka? Emyaka 5. Oh yeah. Kiro ni kekyanyenke. Obutuma ojja kola mukiro kino iyo mya Uganda tokwetaaga invitation kugana kololo oli mwana w'omuka hati embago bwe kubetegekirwa omuka nikiba nikitwara kino yo mwana w'omuka bakuteera enduru rundi bakwereza kadi rundi bakola bata inywe na mwesirwe kandi okurora kire kyanyenkya mwaye gaita kololo. General public bagambira omwanya gwanyu guroho kololo kandi n'abagenya batali bamu na bamu okurugo mahanga gataligamu na gamu abatandikiro kwambara garo mu ihanga abandi baje kwamba ijekero kyono okuraba hiso mukoro gwekitinisa kandi nabo mbaje kwamba tangirirwa abwikiro ikikuru wekyanyenke. Nanye ndi omuntu mukora hizo beryo ahabo kuba nyesirwe kandi ndi omunya Uganda nimanyisa nyowe na niwe omwebembezo uturukuza ku bantu twakira hakitebe naje kuba nayebembera nyowe na niwe bwene nyowe na niwe twaba tutariho tuza kwantoreka kishaniki washanga ngo umuntu yarwo mu ihangeri ya heri yijaha witnessingo mukorogu hatiwe mukamacho kuryo kwejabirire twena twerunde aharkororo izobe ryanyencha kare okubasa kureba tutubutunu turukurahiza omukoro wihanga mbyoni wanje aha yakigamba yagira ngo umuntu kora abota mubasa mwegiteho so wawe waterira karuru president wawe ubundo ndijo ngo warabireho nuwogo kandi norije kwa natwaro myaka 5 ndije kwa nekorataho. So it is high time you have like joined iwokegita hacayi kororo ukakira president omusya ukatambura nawe then ebyasigara tukabire bombwire bwo misho. Nitegereza Gideon Senyomo aha tweke kwatena na umurimo gwanje turabante kibaru gukora uko babikozire ibakorgana ibarukuza ubundi hakagira ubatera kahi abasa kuba mu utwane to kubasa kutandika cyatwira tinde kutandika ninga mwiguro bwongo atandike kindi konkarango ibintu nebe basika bit so far
embera etiro tutambura muni yejo uri omwahori ni kwijusi yangu habara yo gwire buca bana bakagaruka yishomero. So don't just sit there and watch things just go. Oyine kuba notandika kutambika yemitware 2 mitware 3 the area the better. Utakaro ine mitware 5 ukagumujibikire mukagirira he karage kahwira tamtaragaze gitambika ha school fees yigo gumeno handiko mbetabo bwa receipt gumbo bwine na bwa deposit slip then zo bagyaza kuyanoza kushanga wacendereze utine pressure urije ukubasa kumurikisa abana bawe aba Swift initiatives nabo bari yaha limited okubasa kuretera emyore ku mchanga cawe okubasa kure ibintu bihangwe birungi ibyo takarebage ibyo takumanya kandi urukwetenga kubikoreso magaragawe abantu binje abanyamakorero binje abakushubure ibintu binje nibijo mu cweka cawe kandi ubasa ukurebekera kugenda omisho so wahuriro mwore ko mu cweka cawe takagumushita miconka izoberi wayendo kuhingo kutambutse ugende oze aha mukorogu uri abantu barukora kuba kubikora ka sentence kakaragace by the way that day I mean those days wakabaryoko ubasa kutunga cinte cyo turota katungaga kandi cyo turano yenda ahandi murana tinkumanyo okubyemerire tuli hano kwa tukikya buri kimu na muno rutwegeisireho kandi rukerire aha munayito ndongera kwa tukwijukya ngwe nsonge kwatagana impapura za makuru zyakonze kukaho mukayire akaraba nikeyongera mu maisaho tukwinire nsonge kubane kwatagana n'umugenyi ukurantanura aha munawe umukayire ngakano akoruhumuro taliondi nondi nuwe omunyamateka Charisima Olive naje kwategeisireho akayiro karaba kayikire tanura hamuna wansonga zalizimna zumezo kwata abana baito tuyataga kwantu echo mitiriza na muno nyecha karien bwireki nambere ekifubiro ekikuba kaiwo mwana kisobora kuhinduka kikaba ngokutuntuzibo ushangara uziranke ekifubiro konko shanga instead yo tuntuzo mwana ushange biraje bine kubambe kukwata norango mwana no wawe omuzire ubasa kumukore cyo rukwenda konka nyendo manye nkara hamateka agakubanga kwata ahanshongeze kubansishaniriza nkezo kiboko bwera berugeyo erugeyo bwite tahingurana haruguru kurugayo ekahingurana hamwe mbabose n'ibdomora mwana ukamutera amatu ukagata ukamutera wena ukahinguraniza kandi kunu hino ukirora ngo bundi bwe no fubera uyiha yakavero tanka kucyo mwana yo cyakazara kayemba bakazi bebene nyumhinguraini abana mbabakoma sirpanda mukoma mucuruka amuhembero murra hansi hankondo yikitabu mwana umucuruka ngambira mtu iyo yefora nguriyo no hano amwima chamshana cyaciro umuhonda hondere nkizo nanka oleta nekitiribito tanko mgatandi komi so iyo mmekono runde maisa gawo soko no kironge kifubero kandi kikahinduka kikaba nko kutuntuzibwa umumwana aho henyine umunyabera ibyo twantu bugambitwe nk'abantu we don't know ngo ibyo twantu gamba mbya byahingurana byakikakutuntuza so hati umunyabera gero raja kwa latutera toki amateka bwo nikagambaki leka nkutere nyoto liwange takwezare are cyane kikuba kintu twarahango ukarangu wabo tacochize nekidomora tukuzagaruka mutugeze tomanyo bundi urutuntu usanga rwawe nyena rwa muzeyire apana baitu ekifubire kizaro mwana kashanguti wa muzire by the uje tuburu karuganka hindushor naziro usere manya byakatorize nka mjoni nke yabitshaka manya bi mbajangu ito ntuzare mbere tukuzara mitama so shango rwa no mutuma gurengire gwogireho oshanga ngo waba tabandize wamwima cyaciro na cyamushane mirundi yenkeshatu taguza kucuma ngo kuhinga cishemerire narya biha ebyayanga kuza kuhinga yayanga kutaha mizi yayanga kushenya konka nande bihire haciwe nateka ngo byatekwa ki ebigambo by'umuzeire uyo natuwerekereza akandi embera nambera abana batuja aho umunyaberago no hakuja kwemera atsoborure nikinduka kyaka inga ekifubiro ekyawo muzero kwa nonhera mukinu kifubiro hamwana kandi kikafoka kutuntuzibwa henyine narukija kuba asigikirira sore ko naturabira mu nsonga ahina batemere kare za kiboko bakazibika hansi y'ibitanda obanle bahumuri jweri ziriyo umwana muhenura kibunu arambika ubone butwahirwa katera kibunu kutera 10 ze kiragiro kiboko 10 ze kiragiro kwatasho kwatanyo ko tariho kwata ibyo bwambona byo no mabika turemerera kwatasho kwatanyo ko ubura kwata itingiba
oshanga omwana hakibona yijwire birunda takushitama takutambura na sharwire bihoya abamwe mbabashuka amaizi gakwotya omu bicweka by'ekyama ebyo nyine ebindi kugamba ebindi kuteekateeka nibiha ebifubiro ebitwakubaasa kuba nituheereza abaana baitu tukuteekateeka ngu ni ka punishment kumbe abaana wahika kubatuntuza oriyo noobatocharinga psychologically physically mental n'ebindi byona ebyo byona omukugu ombiragiro neisha kuba ari aha omukyala Olive okubaasa kwongera kubituganiriraho turebe extent kyetwine kuba nitukomaho kandi oyine kuba nomariya ngo bwakora eki eshayina nkikutwara omu bugazi amateeka omwana wawe kamwezara niyo sebiri kwa nomufubira kusikira engeri yakubasobeze kandi baitu obundi turozere ngo muzaire nahinguraniza kiniga kingi stress omwana wa muhecha bibira ngo azegure kibiriti kuyahiko mu muhanda cyamuragara kugaruka mukakugambira ngo cyamuragara stupid nakubarura turugarukira kunaga ekintu cyo bwiro bundi obwiro bwingi abazaire amazima ubundi obwiro bwingi tuhingura ineho tuhingura ineho na muno mugabe bufubiro runo mukuri yakitinga bwango ekihingura ine kandi obundi kuturuga mu buziba aro story yimbaine mu weekend yegyo munothyo ngo musaija ayisire mugenzi we ensonge nkuru yisisize mugenzi we ngoli asangere akanyamake alira akanyamake bwito bukanyamake akamulirire ngo kabaireke embebe yokeze nimbebazo basiriya for your information ngo yamugamba akanyamakange ndasigara itarikira ko jankabe kariya kente chikabire hachiri but do you know what it means to run after a rat obono jukwate ojukure mbwa bwino buriya bubiri tugitega ojiheho kakahu tugitega akatego iwe kuzagura akatego ako no mesente sikagura I told you last time here kugira ngo ebinte bigumira hansi yigure byo tinde kwa nozana zandam umuntu cyako basa kwitara kagambira enyama it was among them omukazi ohurire na sente so muntu nakwinaza tutegerize Gideon Senyomo okubasa kutuganirira aba members ba parliament mwena abayitawo kati turi mu Ruganda mbayoza atembagariza birungi byerere naddala munaku ze munabanga erwo Ruganda numunkora ki munanga mulayira namnonga member wa parliament owanje owechweka echashema omuchara Adrian Adrian nikwendeze birungi byonka then twagarukaho muri Mbarara City ndi abachara tinkwendo onteganise omuchara Charity Kibaju twija kwa ntukwendeza ibirungi byonka then twine twayambuka hisinjiro omuchara Lilian Ruteraho twendeza ebirungi byonka nagamba abachara beat even men mwena humuri tubendeza okurahira kurungi kandi to expecting amazoba go kuba mwine families zanyu mwina abachara banyu abahara banyu abatabana banyu so takagendo yomere kwonka nakweshendereza diro waye to murubaju izobe yo celebrating kandi to mtweta habaga ine case tucheho ya we do celebrate with you abo kuba nitwe banyu kandi mutahikaye mukafoka babebwa konkiwe no mangwe chote ukorire ncho kwa cyangwa kinake twine kebeju cya nuko kutari kwebwa abo kuba kana akabaremera process ege murgi kuraba mwegini mugimanya ngo kusana so mutahikayo emukono mukahanika mukebwa mukamanyini yake tante kujya kwa ine kibine kubanza bigaza utagira to ameru nturi ya 10 kumoto babahiri ako tikine kwata twazo mbinte bya sene kandi bajya kubongera nanye nicyo kubashabira ngo babongereyo so mutahikayo mukaba babebwa bantu inywe emyaka etano Ndio karonero hakaro neza gamba bebwa azifi no wori no manyisa hati yo aba wabori no wana ibona kwa bakoma nyoni mba ichinywe ni jeno mutahikayo mukaba babebwa Biriya nurutera hostera tuturana wa ogwe nani teko mugamba Adrian ogwe ne member wa no wito shema
chobaju nowa ati we nogeze kumanyisa kikugira ngo tinda baterire osoko baterire miringende akakwate nkini karanga mnonga so baitu tubaitukia nyabura inywe mutakayo mukaba babebwa mukebwa abantu abo ba campaign manager banyu no kwiha obusimu no kwindure namba ikira kwindure namba simu no tera bagambe ngwerite kyaroho arona ka technology akora gukora umuntu yanatera nashangeta konkino no mureba ngo yatera norora ngodi abanankono so obukodi obwona mu bugara harubajumbe bantu babantu abokuba amazima babantu barone barora kandi baroho no kongera bakakwijuke emyako bari kubehoireyo kandi bukogarukereyo okwano basabe kisanja ntubagondeze birungi ombero beno antorora hari yokorahera turora hari ensongezo kwetera akacucu nturora hari ensongezo kujwara hari ensongezo gura motoka enshake ziranze ko mchweke mukujwekera akandi ka ngomiza ezone ensonga ziri bayito mutakayo mukaba babebwa omurakore birungi nabataka nabajya kongera babajuke babahirize kisanje kindi nuko musobore kwana mubebembera kurungi ntubati rero kwa bebembezi barungi mutabura kugamba ngo kisanje beke atandikira pake myaka 5 nshonga zo gwebembeze zikanchiza karamani tutegereze Gideon Senyuma zikanchiza karamani no shanga umuntu nari kubeshengereza ngo mu muronde agenda bebe muronda ku kandi kashi system niko yabire konkanyonka benteka teka ngo tukabentwe kwatamu tunkabataka twama mutenda member wa parliament twekora mu murumo tujangu nanka ahaberira hacara hakozirati ayimicweti ayino bushobozi bw'abarenyo na promoting justice you know atwire nacho manja zwita hazoburyo atwire mucace najemerera ngene katwe kwate tugende tumushabe abene we yatebembera ya ko gahat ko kugamba twateje muterere mutwijuke rero tubare tugarike mbone mwije mucabeja karura kasya ruyare nyoni cimbera fane abwaje cikabire the other way around but obutwashanjere system niko kweri taje cyo kujangu niwe rukwenda karuru ubwo byagamba mbibine ko bantu bukorwa kora mbuga no kwase cebiri wanshanga ha barunguru butobiro bwa nanka bwa waraji wansha najiro rufu orete mtwaro 50 tibyo nkibibona manze of course shibinde nakweza hati umuntu waburikiro wasokta ebindi byone birukwano hanura no kutesa okuko mu rukora turukuru no butebo bukubakariro bisobora kutamugasa penyine kandi nawe wasobora kutagonzana kumanya ngo hati obirole mukatebe nanka ngo imicho mukono wa hanura watese bituvuga mugasabusa hunayeta takubicenga obweraba kanisa ndaitaga ija oikaro sobole kwano batwera akasauka semi ngane njangije habeho okwegesa omurimo ogumemba wa parliament ogwine kuba nakora emirimo y'imkwashaba ngo bakore mazima numbahenda obwire kanisha shubahinga twajaha bayito amazima ngene turugarukayo ngo sister yagama ngo tubasere rundi tumanyisibwe emirimo yose mekwana bakora bione bituriyo tubaza kusama muri gwabo nugo kandi ko turabya nusanga nito abantu tubatwiroka kwate rundi bakatwiroka kake nyetinko manyabura burahike tukagira buturateka teka hari member wa parliament akakora umurimo gwine kuba nakora nkakutwe twino bwire bwaba amatembe manyaba wini byanyuma manyabahi obwo mutagiza mu parliament akagenda gire kurebyo kandi bukarebeka ha ground anje natumureho turebe abo ku bantu basa Okay. Makomi asatu na Mosanju akanjongeza rabasayitu yokubanza mu program sisimuka kandi tuli hano wapaka isatu za njakare ya kiro kya balaza ikiriza tugenda mu kamuro kake obuntu na Gideon Gesara bariyo kandi ejatwegaiteho atugenda maiso kwantu kwereza njakare ya kiro ngumo Orwo kubanza tubasa kubanza turebe no kureta arsaz niki
kugira ngo abantu bamanye biturakebe because tukize kureta ulcers in 75% y'abantu umunsi abine ulcers nzibareterwa bacteria bakwita H pylori ejo bacteria ke kuzomunda kandi erga nko mwitaka ekurga hantu bona kaje nk'ibyo bitu byo mu cyaro wakota muhogo warigita kuninga kijo kitogize no wibasa kugirya after many years yagumane yakura eretera ine amacande ge kutunyu amurra ekiyaho biriya mucus ninga shebi ebinke binde ko ambitu yamba ebukutera ati mbyambi yambora ate biya ejo acid ya yaho ataz nanke zabironda yenyine zambirwe nyine gwa ogorra ataza hebironda H pylori nereta 75% ninge bifika chanje na bitanu watora n'abantu 10 bine ulcers abantu chanje mushanjo aribo almost next week mbaba kwenda kuva munana mbaba bine akavuka H pylori empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Orwa kabiri noyenda kwego kwa kwasa kuteka omutindo aha mwana gwawe ogwo ino mfamu yawe ninga shori yoko ohinjire konka tokejire tokamanyire nimba santa kuteka ho mutindo aha mwana gunyene in case akatare kaguma omubeyemwe ninga shikaheza kugwa program major wa kabiri tuza kuba twine omwamika Musha Patrick kandi naija kuba natshobora okonjera omutindo aha mwani na no gureberera ku rugo musiri wo kubasa kubona chance yo kubasa kubona ukapat ka kitaka kurugo bunde ombazire bawe ogaruke nyuma ojo ingomwani ko kwingomwani eka emwe ninga hafa neka ninga kota neka okajireberera kurungi nibasa kwereza umushara ugo kubasa kubana otunga wamazire kushoma oyine degree wano enda kugera okubaho kurungi ingomwani dino bone sente kandi ogaruko guteka tekere oguyemo value addition. webari mnonga kurukayo omukahomrako program kiri asisimuka tutamburaniwe ntiri cyo butungi charity nchine lake kasangaki akiki tutamburaniwe omumpapara z'amakuru akashoshere cyane ko twahikamu beitu basa kwirukanga oze hihaho ha supermarket oze ahaduke kuri hihi oze wa agent wa Vision Group ariho nabakoze tambuzo mu ndembo zitu ahankuto okutunga orupapura orwa The New Vision hamwe na n'urupapura orwa bukede ururimi Uganda na n'ururimi urujungu bitu twataragazaho kace tukabasa kuza urupapura orwa The New Vision ninda makuragija hamutwe bari hari internship exams for doctors. Yes, internship exams for doctors. Medics face mandatory pre-internship tests. Bashamu tibyo kikeza kugezesa chonka kureka no kubanza ba confirminga je koko korabe oyine kuba nogwa abahoshime kuba nogwa. So doctors abarukushobe byo bushaho mwena mwirukanjiro rupapuro rumurebe what it really means the quatrine na okushoma kwanyu na nokora. Then swearing in ceremony Kororo traffic advisory
indeba habyo nababikuteraho utakamara gatamburire ryo izobe erya nyencha karo muri Kampala utarukumanya ngu it is our swearing in day habwa president witu Ihanga arikuzo mu kisanja ikinde cy'emyaka 5 kurataho noza kushanga emyanye mwe cinjire kandi oshange mwe eyigwire nabwo cyo takamaraga gendereryo tungo papura orwa the new vision nakasheshaka noja kwa no shoborekerwa je aho ine kuba noraba nakamotoka kawe na pichi yawe nakagari nebigere wanozo mwirwaro I know you have other places to go to obanirwaro ban bank banaha duka yawe nahandi utakamaraga gendereryo nakweshengereza urupapuro rwa the new vision nakasheshaka byona rwakera rubikushoborire. Inauguration, General Muhoozi Heire's security on discipline. Ogweni CDF wihagaritse ya Uganda, Chief of Defense Forces Muhoozi Kainerugaba. He's here hailing security on their discipline. Amakuru garwaha. Ahan bajanti EU Uganda supplement inside. Yeah, nindeba from 1976 to 2026 ntureba harumu some supplement inside basa kureba okubiri nabyo utakashemba nabyo manye buri kufa mu ihanga ryawe orukoreso rupapuro rwa the new vision. Ministry of Gender, Labor and Social Development ninda nayo yine byayongera momu tunakubenye nango gumenoreba konka nabyo yine kuba no bicenga safe labor migration. Yeah, ejenshonga netwataho munonga safe labor migration bamanyisa abakozi otahurira lebo kateka biriye bya ebyo munanka kateka ebyo muri labor ward apana byona biryaha ahandi nabakugambira ngu Uganda Revenue Authority has won a landmark tax dispute against Bujagali Energy Limited, with the tax appeals tribunal uploading a revised tax assessment of 155.6 billion Ugandan shillings against the power distributor. Now, don't miss out. New Vision, it is over for details. Ahaburukwata ahari echo byono inekuba no bichenga. Then Ganda makuru nagakwata hamirmo mwemirmo minje over 90 jobs okurga ombitongore bitarumwe na bimwe nabyo tunakwenyera ngo biferwe ya nimbasa kwibiraho kace harmu harmu Electricity Regulatory Authority kweno basakutunga yo akarmo munywano wanje tinkwenda ngo rebe bureba konka nabwo icyo tungo rupapuro rwa the new vision kiza kwanchikwera mnonga okubasa kumanya akarmo ikakubasa kubakari. Always to try your luck, you never know where it lies. Obundo kashanga akarmo ka ukatura kakutegererizaho harmu ebyemizano nabyo tinkwenda ngo shembe nabyo amakuru agarukwata byemzana bari kubikunda mnonga nabyo biri mu bitu nyenda gamba aha timu ya Arsenal na ya Manchester United hamwe na ya Manchester City nyuma abazi yo menu muzana umpakeza Premier League ndebere gahonda beho Manchester United ne mwazikozere draw webenezana na Sunderland diremireho mpaka yeah, it was a draw byayanjiraho twarabura bamwe bakwenjiraho ka point kamwe biragwa Arsenal nteganisibwe mwaho tushanyera twagumantunja birza konka mazima garingu nsijire bachina kagoro kabo kamwe konko mdachika zaha muheraho timu ya West Ham nayo yahiza yakatambikamu umwana yakakwata kashikireyo but twisha bija bakashara abo kuzirangu inateganise goalkeeper Raya ubworejo bwebire negenderera okutebwa so akamashanyereza uganteganisa mu abayu EDCL tingmetro so okubyahenda inza kwana nyongera kubishoma kurunji mnonga kandi ahandi Manchester City
yija yaruhonahona mwaho nahabweco byaguma biri nko kubiri Arsenal ne biri nkisa secure injira kanya kayo ako kubanza, then of course followed by Manchester City, then Manchester United omwanyo gwa kashatu nago kutureba ngo iri nkisa secure injire aboko no sha Aston Villa biri nke kutukura turumwe it lost. So amazima garango Premier League niko mune tamburetyo natubendeza okusingura je imwe aba team yeah Arsenal nka Manchester United fan, I wish you well. Like umuntu wawe atachi mubasa nokora ki no mwegita hello wish you no bati emyaka 20 maninga ata no honda tumuriyona wata say yezo facts ziragura ngayona bi now no myaka 2 plus re no kwenda kunyizia shayo na kamera najukwiho wako mukazi nabatayanga ine nawe hanga ine no kwihangana rero naho nubo tubagondeze birungi omukintu ekyo baitu ekyo raro emberiye bayiroha ombere gwengu huera wisitamu ibiri Rwanda Rwanda bambe beryo mu relegation ibiri Rwanda habo ebintu byagumangana ya nebigana kandi omanyire waruhangaraha nene minezara ya kera narora gamba naho nubo ntagabuzabuza wayanga wagagamba mukede erhan getungire siringira 10 ine headline gamera Jeno Katumba wamala enteka zo kumumuza on minister of ensongeze be transport enteka zo kumumuza maje ne ba general abalala 20 zitandise soma bukede kirokino oyitegereze aba general abandi bakungana 20 abarugendo kwana bahumura yeri hanga neba akuja kwa nibegaita Jeno Katumba mara nindero Major Jeno kandiho ali Maria Major Jeno Angina ali Maria Major Jeno Kasita Major Jeno Chanda Major Jeno Tumusime kande bona bali bamhali yabo 20 abolekerizo kuba bahumuzibwa ahamna General Katumba wa mara soma bukedde ugitunge kirokino kandi osobole kono manye birukiraho abakuru wabo n'emirimo ibakoze rukwezi yanga emyaka egiyona bukade kuletire a paspio east de materials zirumu P6 samna P7 gitungiro mwana yo mzee na muno rucyari yomuka we emyaka 17 bamutemiye ko umukono mu bubbi ekengera sigazo emyaka 17 mbora kaleju aina amani agasoko kukora keba isaho bamukwatire cyengera naiba umukono abera gusomekere pepa ogwataire gwenyi nugo batemere hadi ngo baramugamba ki ageza wazitema myaka ye 14 sanju na ore kacha ore kuzara kore tuta so biona birimbukedde yakirokeno o kulaiza president engudo 20 za kugalwa iyo muvugo wekiruka mu kibuga Kampala wetegereze ngudo nize zikingirwe nukomanya hawa ukoraba na nambere utasemera ko noraba na muno abakungu abataliba munabamo kwamba tamwe hangere ya Uganda no kutatalibaniza traffic ngudo zigenda Kololo no kuturuka Kololo ceremonial grounds nambere mukoro mukuru gurukujya kuba neguba ekiro ekyanyenki anko kutubayire tubagambire kabaka jajjawe amukoze echejo kuletira kasana kanga trendinga na mbere kabaka Ronald Mwenda Mutebi na nyine nkuru jajjawe amukoze echejo na muikaliza habibero ya mukwata bwa mutabani uriyo niyo Mwenda Mutebi niwe ya mutahabero ya mukikera kandi kabaka yasemererwa wabera na nyine nkuru mumbera yerukusaneti besimera abakena bazira babo umukerekano bakyaroho haboko buri mugisa guona nuguruga amuzaire Spice we Jamaica afukuda badigize Kololo rugogo so bakuletire Spice o Jamaica
akandi ensonga nko kwazitambwize omwanya gwa rugogo numa kororo niye tuli hamuno hati na hamuno yeah so omukoro gubere rugogo kandi space aherize cyo korora aho ikibaire kitakabaho gayizire biro mukaga before the show yarbato mbijeke bitalibim namu muhanga yaramburu myanya talimu nemu yoburambuzi kandi kimugondezeo kiriyeki nagaba dola huta kuzisengereza busa akasanga umusigazi mu mwanya guyaraire mu na musavinga yamukaguza ati do you have a passport nuhitaga nkukuriki mbumezi wao so umusigazi yamwesobora yagamba kihoiri ensonga ginja kuba ningitereza huta lumwebye yo kwata akanaja kumurwa yagamba kanka kumara akasente izirigirati kebera dola 10 atatu zinu za Uganda zinganaki so umusigazi kirekyo yarugao nawe asemerirwe yagenda mu myanya taliye mu national parks na handi yarambura akandi okurora ya soboro kuba na yegombesa abandi abatarayizira muhangere Uganda yagenda kuri umbaka bako bwa Uganda ya Jwara Gomesi ya nyuma akande nabazine babona ba Jwara Gomesi kyaleke kisane kirungi kurora ngo abantu bine characters zitari kusana akono byakira stage it depends on where you're going to still na haka character italia stage I think wenda ngo oshokora abana batanga kaguriza ngo hati katikiro busane buno abuzi nderabona so byakira stage na haka hayo character ndi muno itwaruzire yeye yenyini akandi yasemeza nabantu basorokana bamusagika mazima ukurora ngo umuntu wabantu ekrohenkinga nawo maingi agebe mzano gona soma bukede ekero getungira singiro komezonka akandi omyanya taliye mnemu nukuwo ushwara kuregereraho urukuzi ukareba oriya muka Abdumrasi mutesho ngore cha swimming pool ngore kuyizire na Gomez yona namba ahasi akagwa munayo ngweno karachishikere abarenyo so aho kuba noza no aho kujwara bonje mujware kusigikire mukore mukobana mugiyaho hat bright suit sensonga zikozero tokundo hat ndaije hanu nsobye kandi jwara shata ho kizire ho mvesti ngari ya beach tokorora omjenyi witu yatwishikire kandi jakwa natuganirira omuchara Charlesima Olive oguno munyabiragiro neja kuba natuganira nshongezi kwatirine ano kwetegereza neryari nubwire ki oninga shine ni kifubiro ki ekikubasa kubaho ekyo rukubano hereza omwana we urukutiranka punishment ahabo kushobya kwe ninge cyo tasima haruwe konka kikahenda kiri okutuntuza omwana ukashanga ngwe biragiro bibasa kurara byakwata inyo mwana mukamunzara konka niye nakiteka kamtero ndani muita niwe bakutuge niwe shakutugeka niwe kawatugirwa mushago kuraraho katuraho byona ntsakwantu byakira ukurwo wa Charlesima Oliver umuchara Olivia okumanya neryari obu wayogaho twitwe twaza kuhumura ngo turije ko bantu akira program kiri yasisimka ndicho butundi charity nyenera ke kasanga ki akike otarga come on so kokumana kwijo mwiraro watikaho twine binte bitukuza kuganira aho rizo bitukureba ngo predisposinga ahari ejo nandakashire mwiraro doctor utakashire mwiraro muka nyenda kwemanya no ndakwemanya echo kubanza washangangu iwoko kuzumijo no shasha abnormal no shasha munonge chikora ki ekirenga kurusirira ahako twire no shasha abo kubejore yani basa kutandika kwijja hore itarone twireta kuzireta twireta wancengaje so ware washasha munonge kirenga
kimanyisa ngu ye nabakushasha batakashira kuza mu by the way muntanye kuriyingura bya mu mwitaka nje dasem category hariho dysmenorrhea hariho na endometriosis hariho kushasha utakagire mico hariho na endometriosis cyonka ni ndati umuntu atane seje gukire buta gukire kare hariho kitwita consistent pelvic pain nkushanga umuntu we no watagire mico kuyarugiro mu mico yasigara nashasha munongo mu ndandu obusaso bw'umuntu arukurra nkari kutonekara kahanda hazi kirunda cyona kozere hata okwaba nabishanga ngo umuntu ogwe nashasha munonga ayine kutandika kwebuza obuzubu buri kintu nashanga umuntu nashasha munongo mu ndanto tene na discharge kugira ngo nasa kuteka ngo ayine nka infection chances zero ngo ne kuine endometriosis ekinte cyakashatu nabishanga umuntu nguwe ya ntaterana n'umukundwa weye ubusasi nafu n'ubusasi bwinje munonga urukwatari nyinenda yayihindura position ashashata ashasha munonga so echo nichoreka ngo umuntu ogwe atekwa abasa kuba ayine mu endometriosis so obiro kukira obusaso wa endometriosis n'ubutano shangu ni nkichironda yego uhuranka ine chirondo uhuranka kutonekara umanyangu obasa kuine endometriosis iwoko kuzo michwe oreba nojwa munonga kurugirira kujo kwa burijo ore wajwa munonga kirenga kigisireho ubusasi bwingi kigisireho kushanga nguna warugo michwe no sigaro ino buki ubusasi na waterano jiro busasi standuka kwerarikira tutekateka ngo umuntu abasa kuba yine endometriosis ninga basa kuba yine uburyo bwa endometriosis ebinde bikurataho tubikutana munonga na embere zite za burijo ez'abantu abakubani nabashasha so kuko kikomwirwaro nho tukutandikira garka gita mu ebindi kuko ngira ngo no shasha munonga hatinza risks ni chances iki izikubasa kubana zinzoreka ngo umuntu ogu abasa kuba ine endometriosis who is at risk of having endometriosis echo kubanza akakavubi akomero nyinenda kushobora kakakwata nkahananke ya kabirere ya kabiri ninga kakaza heriya ninga kakaza nkagenda ninga kakaza nkamahuri kakaza mwenu kakaza handi kutarezenza kubuze cyo kabiba kaninga wazirwe ntakine abunchana hacen kabasa kwisha abwenda hacen kabasa kwisha Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oliwina Etopo atopuka loza. Alright. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwa ataka simu kwa ataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe mwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West.
eri kota semerirwe neki kota semerirwe okazana eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru tera makaruru turi Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazana bugahati akaroni kagambwaho buri hamwe. TVS nehinda uwe bale kuba notorora ziri ibiri zenyini zenyenja kare yakirokenu kandi zarabasaye yitu nizo zenyine za kutandikisa sayeto ya kabiri kandi ya program sisimuka ngo tuzere tubamanyisa umukekana ko mugenyi tukwinira umugenyi talionde nondi nuwe umunyabiragiro nyamateka Charisima Olive arukujya kuba naturaberamu namuno munensongeze ukubaza kwatagana no hana abana buli muzeyire wena aliente ito kuhana umwana kusigikire kifubiro ensobi yari kubakozire baitu kantizere twakirora ngo abazeyire abamu huwe onobwarwa nakirongo kwana amarira kikozire extensively ubundi kirugiro wamu okuba ngo kutuntuza omwana derino borano utera umwana umutera nk'icyakaro umutera sa break umutera midday umutera lunch umutera after lunch izobwira no utera umwana ngo no hano haruguru kurora ngo ikifubereke muzera kwa naherezo umwana kyayungurana kandi nikisobora kuba nikimurugeramu okuba natuntuzibwa ubundi umwana akayiruka muka ubundi akenuba akeyanga nebintu ebindi bitalibemu nabemu ngeyo nyuwaitu amaze kwa natuka anuwe omunyabiragiro Charisima Olive akande amazero kwa nako mu studio nyabona kwakira yakuraho abakutureba kandi tutandikiraho murire ry'abaturikirize amazina ndi Charisima Olive okumtebekanisa Ramba ngera iraka ndi omunyabiragiro nkoro murimba romu kandi twine ntanda mpango yo kubaganiriza mwenwa mubeho kandi muturikirize and nyetebekanise kugisharinga nimwe ekwatagana n'abana bitu nuwogu kandi ko kuyagambera amazima yetegekere okurora yabagana ahamna itwe akandi entande kyo eyatuletire Madam Olive. Yes. Nturora hansonga ya okuhana omwana okusobora kurugamu obundi okumutuntuza. Nturora kese eno erumu abantu baingeho omuzaire wenyini teniyazaire omwana nturora omwana nawe tali stakeholder mu kese eno nturora obundi na guardian yabo kuba soko ba direct tali muzaire we bunde namurolera nka guardian kande tongere turole nansonge ikifubiro hirigitiye kandi gambe ikifubiro kisimirira kuba nikisana kita baitu takakiro kutugondeze utereze background ya aba stakeholders abagamba omwana muzaire umurolerezi nka guardian no kutora ubujonalize bahamwana then nuko twije twekerekemu aha nsobi obundi uyu mwana arikubakozire then tujya kifubiro icyo muzira semeriye kuba naherezo umwana ngo kwa kubasobeze then tongera turole kifubire kikisemerire kuba nikinganaki baro tebekansa program ubundi katandikira hamwana niki omwana tukweta umwana takagira hakumutuntuza no kumutwariza kubi ningo kumpe kibonerezo kikakira akishimiye kuba nkiherezebwa umwana nengi mwendo antureba mbiragiro bya Uganda nko omusemateka ninge kiragire kikukirayo constitution ninge kiragire kikutegeka abana itweta Children's Act
negamba ng'omwana weena n'omuntu ari hansi y'emyaka 18 so otakakize emyaka 18 ntumweta ki omwana oba numuhango omusaizi oba numucho omusaizi oba numuringwa oba numugufu especially abana kwa kira kura mbagira saizi okimurebera emyaka 17 otogwa ine 20 but as long as yatakashize emyaka 18 nabana yetwa ki omwana handa tuba stakeholders abakoregana n'abana nabaye icyo kubanza nko ko mutebekansa program yagamba ntureba abazire then no basa kubota muzire konkori guardian ninga caretaker ninga or relative umwana no revero umwana either you are an auntie nka aunt we ninga uncle we no revero umwana tugaka tureba abashomesa abakubashomesa yishomero actually nabo they bakora umurimo muhango umukurebera abana abo kandi nabo bine punishments ziba kubahereza nazo ntuza kuzireba uturebe punishments ezo ziba kubaha ninungi ninga tinungi abana abo so tugaraka tureba community the neighbors in that neighborhood they are also stakeholders magaraga abana abo so kurugakare akabagira ngo mwana nayorora community much as erigenda tikiri cyangwa munonga but at least buri muntu hakutura aine neighbor aine murana kandi ogwo murana nanizibwa hamwana ogwe then another stakeholder we are looking at affairs zabana ntuza kuleba local councils. They also have a very big role to play in the as stakeholders in children matters. For example, LC, to know kweta vice chairperson, no are responsible for children affairs, local council. And zakuba tureba umuga gwen guha especially children punishments washime kubana akola chi. Then we also have the police as stakeholders in children matters. Nabonto akureba aba responsible bata when these punishments happen. Ninga efubire byayiza kubaho bonu bakora muogachi. Especially efubiro byo kubohira omwana byarengesereza ekifubiro cyo mwana cyashimye kubana akora ki natunga. So basically abo nibo twine nka stakeholders omushonga zabana. Those are the major ones. Okay. Yeah. Umugenyi witse tutematemeramu ba stakeholders rundi abarukwana bakwatwa mu nsonga nezo zino. Amama bazere cyari umwana bwa muremero huraramwa njya kutwara ha police. Nikibaza police rayo bantu bakuru njya kutwara police bakuntere mu kiboko. So ubundi byo nabazere babataho abantu babahingura ine kandi omunsonga ezo nzuzumu. Twarora hansonga yo mwana noha twarora hansonga yaba barukwatwaho. Kuri umwana onu yarugamu yaba obujunanizibwa. Kanzo torozire mugwiro burukero buyingi namuno rugenda ke mu direct ha topic yeto ekirokemo abazire matwaro ubujunanizibwa ubwo kwana rundi kwebufubiro abana bayito torozire kandi urubajo rundi abazire mu process y'ugango bunde na hana kandi bahingura inaho bahe bufubiro bundi y'abanyakuyungura ine electa rugenda mu myaka ya mwana rundi ikingura ine cyo kurango bundi nayiwe no yaralikira twine case recent one muzayiro kurugame toma ruhagabira umwana inkinzo tinguma ya story yokagiroraho inkinzo zine zo kusona impitirizo yazitematemamu yazisiba gerati yaziherezo umwana yazimeritize very recent case kandi kwasire muhanga liona buri yoma inagibazaho umwana bamuleta rifara bamukebera bamuteka mbiyoma bamusemeza inkinze zo bazisanga muko kuko nako hana rundi ekifubire cyo muzere yakubaira naherezo umwana
no twetaga tutandikira aho then ubu turakimarire ekifubire ekyo turule rubajo urundi ekifubire ekyo nkihinduka kita kikaba kutuntuza omwana. Okay. So ekifubire ky'omuziira kimwe kuba naho omwana according to the ebiragiro bya Uganda ekyokubanza kimwe kuba kitari corporal punishment. Corporal punishment ezo punishments ezokuhereza omwana first and foremost zikaretera omubiri gwe gwakutaara there is hari obufute aha mubiri gweye so eshemere kuba etari corporal punishment. Okay. Maybe buri muziire nabasa kugira mode yeye yo kudisciplininga omwana we kurigirira okwamukurize abo kubita omu kiragiro ntureba abana they have different statuses in life. Actually nkoko kureba nkaba abantu bakuru bine statuses n'abana actually they do have bine statuses kandi ezo statuses nziretaho status y'omuziire omuziire okwakuba ine status ye nikiretera n'omwana yagira ki ngoko kwana ura they are planned kids, they are what yes, so alabazira bine planned kids, the so called planned kids halabine ordinary kids, so nchirigirira status y'omuziire yeta aro muziire omwana status y'omuzaire niyo kuhereza omwana status niyo kuhereza omwana status in most of the cases otakagira kanzo hiri tekereri abana nirikiriza rundi ndabahereza ubugaba abazaire ngo mazima basemeriye kwambahereza abana ebifubiro rundi itekana rigamba leka utakwata mwana. It does. Okay. It does allow How? you to discipline a child abo kuba essentially ngabajungo kubagamba child begins where at home. Kandi abakristayo twena ntukimanya Bible netugira ngo oyorecho mwana umuhanda ugwara atoremu hakiri muto ugwara akure atarugurugama. Okay. So okutero okudisciplining omwana in normal ways that is okay. Okay. So normal ways nzo zihezi nzo nandio ninkubashobora depending on a child's status of life. So for example aro muziro okushanga nabasa kutera omwana kiboko amulamiza hansi amutere kunga tugamba kiboko relative kiboko shimwe kubana ingana actually nkito butabe ntukuro koshanga kiboko ziri nko mukona they are ready for you omanye sayo no manye shayona agire cyabaho agire cyabaho bankwatamu. Actually that is psychological torture. Yeah, to an psychological torture niza kuba ningigamba as a form of actually child abuse. Oshango ryo mushomesa wano uje no mu class no uje na band ziriya immediately ayashomesa bwabo rebo kahura manyotari izoba neryawe. So honestly that is not okay. Okay. Omwana kware yashobye amutera mukakiboko recognize ngenshobiye yakola that is okay and that is allowed. Kunka guma notera omwana nkoko mutebeka saprogen yagambere wamutera kasheshi. Children omumbera yabo they are made to make mistakes. Okay. Abo kuba nabana they should be given space to be children. Kandi bo omuntu ekateka yabo ncho Bibiliya kutugirira ngo mutaturinka abana we can inherit tuza kutaho mbukama bwa ruhanga abo kuba wecho ekyakoreje shaha in the next few minutes ncha cyakozere cyamwebere so kware yakore nshobo mukasheshe in the afternoon when atachijuka ngo yagikora kandi wagimutera. So wale wamtere nshobi 2 times ukareba ta corresponding njanji mayisa ngo ejo form of punishment yakora you need to look for another form ya punishment kandi kutari kutera. So ncho nani nyizira another form of punishment ekubasa kwikirizo oyiraho kiboko ha hakwa bazera abayingi ubomba ikiriza nkaha
omukiboko buli kaire rugeyo. Is it the only form of punishment? No, that is not the only form of punishment. Arabazire, for example, who are lucky bin za TV, mbagura bana masimu, mbagura za iPads. So oshanga omwana aine a lot of privileges life yeye. Arugari kinu akwata chiri arecha abazungu bakweta grounding. You ground a child omzibira kwenjoying ebintu ebikumushemeza as a form of punishment. For example, kwa abenareba ka TV nke murunde bir cartoon zo muizoba no mjotu na kuta harugumu. Kano moreke nshonga habwachi ejo TV wajimdinayinga. Kwa abenagenda kuzana nka kapiro mwazi omujiro actually ezo to kuzana because of utuwa behaving aji. Omjotu shitamaho ezo to kuzayo umwana chikora chichumusasa and it becomes a form of punishment. Kora benoleta ice cream nke murunde vile shato muwike mujota kushereji week ice cream tinda kore chi tindajirete abo kugira ngo you're not behaving well. Kora beno ma pocket money kwinganeti ayishomero, you can reduce on the pocket money. Don't otajimwima yona ujiro tatkuneme ninkwe mtwari 10 naza kuchendezo tware mshanje kunko chimanyengu ebyokozero mu kifumureki njo byakuletera watu araki pocket money. Omushomesa ayishomero punishment yo kubasa kwereza umwana kutari kutera. No basa kumwemereza nko mukiraso omisho gabana. You talk to the child. In fact, so kubanekera no kutera. It actually that embarrassment kumwemereza omisho ga class okamjiro tkonkiyo tokure no shwara because of ABCD. Akemera mu for a few minutes akagaraka yakashitama. Actually, some of those punishments nizikora munonga kusinga no kutera. Koza no kutera eventually omwana nakumanyira. Nishika bakaba tutera tugaho tumanyira. Tumbaza kunchapa munizo. Omanya mweso bihorera akora paka mbaza kurabya. Paka mbaza kurabya. So because oyetegire no manyangu waba machine. Bakutera weza kutera. That is the end of it, but it would not reform you. Chikachita kubasa kuihamu enshobi kumanyangu enshobi nenji. So depending on status yomwana wawe yarumu, I believe no basa kosa other forms of punishments. Orebeke ngomwana no basa kumutera chiboko, yes, but reasonable chiboko is takureta nkojo ahamwana. Kandi again chiboko ntureba wagitera nkahi. Tukwate umutwe, kwate mkono, kwate jire, kwata actually I have a son. Mtabanu wanje inishemeri yakushemeramu. So izobaruma I noticed omugongo, gwine skazi from nowhere. Yes. Kariyo no munabya. Gongo gwijire enkojo. Then here on the ahiguri ya spinal cord also has what? Scars. Omushomesa no shino mwana this pinching or a skin ya peeling off. Serious you know uriyo mzire wareba mwana wayagaruka muka with this kind of injuries on the body. That is not punishment, that is abuse. Okay. So kore no tera, the only allowed part yo kutera omwana nekibunu. Beyond that, kore no lengo omwana tiyarambira ngo mutere, find another form of punishment rather than kwata omutwe kwata, because the next thing noza kutera omutogo omwana no gwata, which is not okay. Abana bakiyoni bakura. So the parts you beat also matter. Ngokuna ningamba enkone ziri above the ahiguri y'ekibunu. That is the spinal cord of a child. So ori no tera spinal cord y'omwana akiriyo nakura na developinga. So honestly that is a child abuse case. Kandi nko muzire nimbayino bwawe bakureta omushango komushomesa. So if that case happens umshango kagureto tajanga abazire berigenda kandi atamobwa lawyer, but indeed in real sense nichi
it amounts to child abuse. How did you handle? I actually wanted to do it as a police case. Let me handle it on a small level. Because if I had taken it to police, that would have been a prosecution case. So I talked to the head teacher, the very teacher who was doing it, and they talked to him. And they said, bazaku monitoring how he behaves going forward. So nkareba ntecho chikayamba munonga in reforming him. Abokuba forms of punishments nazo zil different. When you get a person to reform and akaba omuntu mulungi mu society akikiriza ensobi that one is okay. Kungana wasa kumutwala mu kyome nabwo kihemu kinega abure kukola ki ku reforming. Actually I will also be talking about imprisonment as a form of child abuse. Oh. Yes, as a form of we haven't started on that. So the teacher is now okay. I haven't gotten any other report from. And the boy recovered. Yeah, and the boy recovered. They were already scars. So nchimanisa bakamutira. So he had already recovered without actually speaking anything. Can you see ababana? Actually, they hold their teachers in high regard. Kusinga n'abaziri. So teacher nabasana kumutera abone no kureporting omuzira abakuba mbabaleba like some small gods somewhere in their school. So omushomesa nobo inomwoga mhango. Actually you can easily abuse a child. A teacher can easily abuse a child than a parent. Abakubiwe iwe nkomuzire omwana na there is a way omwana no mutera agarika kugarukira immediately when byamurigire, but that doesn't happen with a teacher. What teacher kwa kutera omwana nyoka nkaguma ndeba omwana njati class ejo n'entama class n'entama. So I had not known what was the problem behind. So when I was so teacher kakugambira immediately atogo mushomesa na ntera ati because of the fear of the teacher. Yes. So abashomesa mwinumwoga mhango and obwiro obu nibamara bwiro bwingi n'abana bitu actually kusinga obwiro butukutunga. So mwana algo mukashahemwe agaruka shahi 12 obwiro bobona nabamara n'umushomesa. So they have a bigger space to abuse these children actually than the parents do have. Okay. Yeah. Tibuwesne hinda no tuli kandi Council Olive Charisima. Tuli nawe na twereze ensonga ekubani kwataka na kibonerezo kandi kisobora okuhana okusobora kurugamu okutuntuza omwana. Case irundi scenario ya twereza no wenyini yo wakabali victim kandi process egini yemu eyo kumuhereze kibonerezo kandi okasanga ubundi nke mutuntuza ko mwana obukweka kumutahe nkojo mugongo na handi mbicheke bitalibemu na bimu no mugihara nikimayisa nkekyo yo musomesa wakobera unohereza omwana ogu umuhando umurungi ogumurekera undi omuhereze forms ezindi ezo kumpanishinga utamutire kumwikyao naiwe noba wagenda hara umuzaire naino jokoro tegeta maisaho na mbere ndakwetera kandi osobole kono gira ekibatugayitaho program eno niye muntorora kibonerezo nikiha ikisobora kurugamu okutuntuza omwana tugenda maiso kanza. Okay. So ati nyenda tuganireho aha stage kugira ngo kibonerezo cyakora ki cyahingurana cyaba cyango munonga cyataninga into child abuse. Okay. Nikihekyo ecyo kubanza hariho engeri y'abana bakutuntuzibwa y'abantu bingi batakuteeka ngo actually it is abuse. One is neglect. Aro muzira kupanishinga omwana in form of neglect, and actually that is mostly a form of child punishment ekukora abashije. It is most neglect. Yes. To which extent? Neglect ni manyisachi ozira abana
bawe nabawe nukimanya nayi bawe nukimanya nabawe but you have conflicts with the mother so punishinga ninga ku distancing yourself mukazi you fail to support the children so the children become victims of your conflicts as the wife and the husband or as the mother and the father or as the father or as the father you might find the mother is taking care but it is the father who was neglected actually kumeni nkola research ya most form of abuse nashanga of recent oyirokale nkito butabe ntukola corporal punishment was very major it was very high bakakutera ochitani ngona mahuriro oreba omuzire yayose omwana habwa ashinji bibiri yamwose mkono yamtemaho mkono those used to be the form of punishments but of recent parents have reformed and of course also ekyo nkireetamu ebiragiro nabyo bikija byaba harsh byaba very strict society yimukiramu and with the enactment yebiragiro byine nka domestic violence act na children act nayo bajamendinga bagikola tight so no mulembe gwa Museveni gota kutera mwana tokwata ha mwana nabyo byona byareteramu corporal punishment zatandika kuchendera. So now the major form of actually punishment equating at child abuse is actually child neglect. Very bad. Child neglect. Abo kubogo omwana ayino bugabe bweyo nko mwana. Ekyo kubanza ayino bugabe bwo kutunga basic needs. Yes. Ayino bugabe bwo kutunga wants. Ayino bugabe bwo kutunga needs. Ayino bugabe bwo kutunga time for leisure. Kana kimanya ni wise. Yes, I know bugabe bwo kutunga leisure and depending on the status ekintu kyabazire batakuchenga. Depending on the status of that child. Itomukiragiro actually what turn to reba welfare y'omwana ntureba status y'omwana ogwo. Kandi ngokuna nagambe status y'omwana nemhebwa status y'omuzire. So for example kwa ino basishomero y'emtwaro 5 ukakwata omwana ukamteka mu ishomero y'emtwaro 10 actually that amounts to neglect of a child. Much as ishomero y'emtwaro 10 is a school mwana na ashoma but according to the status of that child na welfare y'omwana ogwe we cannot call that welfare. It is a welfare no waji minimizing kandi retero mwana ya suffering psychological torture and psychological torture is a punishment that is not accepted. So shango mwana na tuntula na bro sinje because status you amtekamu tiyakoziriki tiyashemeri then and is a form of child neglect. Umwana kumwima basic needs ebyokulya. Ushanga umwana ashime kuba entitled to 4 meals a day. No mhereza ibiri. And especially this comes to the men. Ushanga we usually deal with cases of child maintenance. Umzire tokwenda kuhereza nyina wabane byokulya. Because you have conflicts unaona aza kubirya. Seriously? It is really very embarrassing kukwima omwana wawe byokulya ngo abo kubakora abenyina in a conflict nawe nyina nawe naza kurya. So nanagize ngwito kutwantureba mu kiragiro tureba ngo welfare of the child is always number 1 not your conflict. So omwana wawe kwari ashime kuba natural man ashime kuba narya 4 times a day. It is your responsibility as the father to support the mother. Ningi obuguro bireto biteka aho nyina bure kubiteka. Then maybe that will be another case of child abuse for the mother. So let the food be there. Omwana atunge byokurya nko kwashimiye kuba nakola ki natunga. Okoso mwana emirimo okamudinayinga time for leisure na nakigambe ngo mwana ino bugabe bwo kutunga ki leisure time. So
omwana wano omukozesa kuruga kasheshe niwe yakoze ebintu nwakusimura enju twanga ng'omwana this is a holiday omwana ashimire kuba nayiga ebyokukora omuka but wamukozesa ota so omwana ashimire kuba nakora akatunga resting time akatunga kire ko kureba katuni akatunga kire ko kuinteractinga ho with fellow children na nabandi akatunga kire ko kuhumuraho. Yeah, kuba rest is very important for children. Okay, program sisimuka. No tuli TV West Nehinde. Saa yetu ya kabiri dakika za 32 zonkeza karabaho. Tuneonyana baita ba Swift Initiatives abarukutegeke myoleko okutorulihanga kandi tuine nabanyana baita Bright Suits abarukutujuweka nuko tsobole kwantuzoka kurungi. Leka tugenda mukahumuro kakobutago mukahumuro tugaruke na program sisimuka tuchaina omunyabiragiro Olive Charisima na tsoborura nsongaki zirkwatagana abonerezo omuzaire ahamno mwana ntugaruka guma bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke nunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriyera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa nechemba guiguga nechansirije miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinde twagaruka dakika 35 twaba tulansongezo nzuzimu yo kanu kimanya mche neglect iriyemha form of punishment umwana munagiriza ubuntu cyakoragana na nyina ubuntu mukyala hamu munagiriza toyena nakyo kumuha ebiro bin nakyo kigira abana bonka bakabakora because umwana each day naba nakora baitu mukora ku mwana ubakimanyereke mungwe ngunyota hata no bokutera haibare taine kyasobora kona kweza ko abana baitu mbabana bakora buri kiro no kumanya emeze kuba tuine nkabazira munyewe umuze no kumutera akase mungwe taine kyasokuba nago so hati egina form of neglect yesobora kona yogira abana obuzibu banyana baitu aba Swift Initiatives no bakuteka mu nsimbi okura program sisimuka yagena maiso mbakumaisa no bakyasingiro kwa mategeke mu emiyoleko okwetoruli hanga lyona ebiro makomero na mukaga kacheka stadium Swift Initiatives no bakumaisa bakire
akasente akake osobole kuba nogura ebintu ebyokwetaaga mu myoleko n'okurola ebintu ebitali bimu na bimu ebyotakaroraga. Enyeneta Bright Suits nibakumanyisa akane ensonga eno kwa giteekeramu amaani okurora nabateekamu ebyokujwara ebyomulembe. 0759 nkaaga na 5 nsanju 39 Bright Suits bali aho La Grandi level 2 room number 5 no barakusangibwa mu kibuga Mbarara bekwati ruino mukoro no yanjurwa no bunga no swerwa nabakugaita timu yone yokuboine Bright Suits nibambasobora kwamba kujueka kandi unekeneke obo omulembe mu studio nchaino mugenyi kande taliondo nondi nuwe Council Olive Charisima tuchala forms of punishments stazim akande twatweka neglect habwensonge yakaire ntuenda tufunze sigaire yo tuzikwikiyeho ruriyo noturora ebari endijo form of punishment in actually child abuse is actually imprisonment twara abantu mbihome omukiragiro abana abari mu system tubeta juveniles tubeta we don't call them accused persons we just say they are in conflict binengeri batikirizine mune kiragiro kokureba mu kiragiro eki ebitwino mu Uganda hariho emiringo mingi eyo kubasa kuhana omwana ninga kumuha punishment kunka kitari cyome. Okay. Nikibasaba mateko mboma batakabe no kubamba ikini yake. Yes, the twinenanka remand homes ezo kuteka amabana. Kandi hari mishango y'omwana atashimye kuba najero mu remand home yo mu cyome cy'abana. Nkumwana yiba nke enkoko ya neighbor yibe cyori yibe mutwaro yibe mutware ebiri. Those are simple cases which ekyo kubanza twine LC1 codes. LC1 twine LC2 kika LC3. Konka ekizibu kiringwa abantu tubakuze jumbiso bwiro bwingi. Tubakuze yambisa. So nibarakuchirwa kutwara umwana polisi rero umwana bamutom system and niza kubashobora why system is bad and why it becomes a punishment actually to an abuse of a child's rights in the long run. So umwana kwa kora is a simple cases we call them petty obushango buke ombiraje ntubeta petty offenses. Oshime kuba yoba ashobeza no hababo wa LC twine na government vice chairperson a LC ni wa responsible eshonga zabana so gendo filing case yawe LC nke cyare shitame ehure eshonge yabaho ya omuzire w'umwana bamwete bakore ki bamba mulisa bamulise but the case ends there. Umwana tagire nkahi mu system because abana bakumukubareta bazo mu system echo kubanza the system is slow because things zakuzo mu nshonga nyinje zikureta radio system yaba slow and ekyakabire exposing to the world knowing what they have done. Abo kwa courts zero open uri omwena ine freedom yo kuza court akamanya kikubaho. So it is a public space. So omwana gwo kumuleta mu court system kibanjimanyisa ngwensi yona yazo mu database so meaning that in future abantu wenda kusearching ekintu kyone kikwata mwana ogwo mbawasa kusearching abakore ki bakimanya because there are scenarios council zibaho ohora ngunankonu abaira yesimbira hantebe nenu ngubayitwa twachondoza twaseruriza twasanga nkoziye hagaro hakiaro akasara which means bakamutasha mu system kara mu system kale kandi oshango go mwana akakora ki just simple things kandi tuna tuichize ngo kutwabe turi abana tukashije
but the good thing nyo kinkusiimirawo society yaitu akuliremu, it was an accommodative society. So omwana kuya byashobya bashitama nka family ninga eshonga bagitowa LC ashitama gisotinga ebintu bikoraki. That is what we call child diversion. Abana tukubenda, nobody wants children in the system. Abakuba system is there to punish the adults. It's not there for children. Kunka cyarengesereza aho umwana ntutwikiriza akakora ki akataho mu system. So imabo kosa ma police reporting abana for petty offenses, mu reporting ahantu ahagwire mishimiye kubeza nshonga n'umuzitwara LC courts, and now with the LC Courts Act, these courts are empowered zinobugabe bokushitama zikakora judgments and enforce those judgments. So omwana wano omuteko mu court system yoni ntekateka nono violatinga obugabe bwe kandi yakube na treating nko mwana abakuba kiri omwana twikirize umubaba kiri abana kandi mbamba basakukora enshobe kongarekeze enshobe handling a level ya hansi, then kuzirare meyo, then mbase kuzireta nkahi mbase kuzireta omukoti. Then tinkwanga police actually can also be a form of punishing a child. Itobta bentukura kuwabo umwana waba abariende munonga cyaro ko uri ngutiza kutwara police mbakuchapa. And sometimes it would work. Umwana bamutwara police bamumusirikana mutera mu kiboko ata material kungore umwana yakora ki yaterera kandi agambana n'abagenzi be ngo we kirukuri kirukuri ngo kirukuri yakikozera ki kirikari kongo shango go mwana no police ya mutera tari mu system. What I'm talking about is kuteko go mwana mu system. Actually yoko kwa noreba go mwana omureba ngu ariyaho wena taine mugasho, but these are the leaders of tomorrow. These are people abo barambenda traveling abroad and babime visa just cause of a simple case eyabiroho which was very trivial ekaberi nche munonga yabeta shime kubaneretero go mwana yaza kahi system. So reka turekera aho kozesa police and imprisonment as a form of punishment abana. Then maybe chinaye bwayo kugambaze a form of punishment abana in child neglect. No for haba, you're not monitoring your children. They are getting exposed to bad information agenda to the internet. Umwana nomurechera TV areba amazina gona gakwenda arebe abuzano bono bwakwenda aza internet, and they get exposed to pornography. You're not even in control at all. You don't want to care. You don't want to be at home. Or you don't have time for the children. Kasta TV, kasta internet. Actually, that becomes a form of child abuse. Exposing them, failure to monitor them, bakaba exposed to information that is not building them. Bakaba exposed to things that are going to spoil them in future. Kandi we nko muziro shango takola mwoga gwawe ogoshimye kwa nokora ki nokola. Another form of child abuse eyinkwenda kugambaho ni child marriage. Ushango ziro mushiki abana babishiki basemyaki 13 14 Utumurinzire kinyomwandusi mukuzire ninjo nishashura fees ninye ni oshanga some girls actually nabo mbaba stubborn will misbehave. They are in adolescent stage. That is what is expected. Umwana to behave in no class wakaba tushomesa about the changes on our bodies. They are going to excite you. Mbaza kuletera why ndakuba exposed to the other gender, female to boys, boys to girls. It is normal. So the job of a parent is to monitor ukamakinga sure ngo mwana tiyakola tiyasiskan. Konga there are some parents who see that unikenda bishi I mean nikakunda mnonga boje mwe nikagende kashwere. So oshanga umwana wa musini ko mbushwere emyaka takagishize
kandi abashomera obushamba kugira ngo omwana yakiri muto nabwe nizo issues zakutunga obwire bw'okuzaara ikashaaha y'okuzaara ushanga naremererwa ushanga obundi nafa arikuzaara za fistula niho zikutandikira so child marriages nazo they are a form of punishments that some parents use but become child abuse. Then abazaire abakuhana abaana omu kubajuma, shall we call that one psychological torture? Especially this is done by the women now. I'm talking about us the mothers. Hey! Oza mwana omujuma reba omuto gwawe toine n'amajezo ry'omusuri we nkazara kimwe niwe Rosi peke yake kakora Rosi peke yake. Actually ekyo kintu kiri common omurito abanyankore bashira kugira ngo nosindika omwana yishomera omango kugira ngo omwana ogenda oshome kugira ngo kaza genda shishe it is very common girls genda shishe but omwana we might not follow you immediately and instead of kushtamisa hansi omwana okamugambira oti you see these members of parliament n'abantu bashomire aba ministers n'abantu bashomire aba doctor n'abantu bashomire nayita mwamani niwo teka mamani wano ndakubaba ba engineer bo kureba bakashoma bakatama mamani you use negativity and negativity te kuchira ku building abantu especially abana abo ensonga eyakaire kandi ndole dakika zatugendaho 45 kanso ebwama byokumalira yitongeto twasima entande giyo tuletera ebwama byokumalira ubundi nakanamba kerese mutomanyo ubundi hagire ensonga yabaho. So ikigambo cyo kumalira sima aba TV West abo kumpakire abo kubasa kubagana nimwe nisima abazire abayonu ba watchinga ningira twabagana we are totally perfect unkantu basa kuhinduraho umungeri yitu kutariza amabana bitu tukozesa spaces zitazitwine umakagitu na yishomero most especially yishomero abana bitu mbakwateje tubabahereza ngo mbakwateje nisigara ndi umunyamateka cyasima Olive bakwenda kumpikirira office yanjye ya Amazon building muri Mbara inamba yesimu ni 078 8 ndijo mshanje mu mshanju 5 Okay, not msanju munana msanju kinanda msanju 10 5 egini ya namba ya kanso. Oi, kale kila msia wonka babiri. Nindamsia mzee wanje abyo kwa habati no minji no mulisa ine famu abwizubwera you can go and visit it. Nindamsia ba members ba Christian Fellowship Church ndamsia kanso kundo kanso Godfrey n'abandi nuwogu cyasima Olive kandi omunyabiragiro nutatu nawo nyechakareke kuntorora ha child abuse rundi bibonereze bisobora kurugamo kutuntuza omwana aba TV West bayita kasanga klake mugume omuze bisinsino yajya kuragaramu kayireke kandi mutwikirize sobole ko bantumura agaruke bare kwije mugongo guruma zengumanyire guruma kuba mugo
Oh, snap. My God, this guy has blocked the way. We're gonna be late for the club. Daga chakala ngabana story chate.